سری نامه به نام آن خداوند. این روزنامه آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است که طریق تلویزیونی بهارستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشکشی شما می‌گردانیم. در زبان آفرید. من زیادتر در ایجادیات شعرهای بچگانه شوق و رغبت زیاد دارم. میخواهم یک شعر بچگانه گویم از ایجادیات خودم. عیدت مبارک گویم مادرم، دستت همیشه بالای سرم، نکرده جنجال نیست از من ملال، چون که نکردم کاری در خانه زده بمویم، هر طرف شانه گوید خانه رب گفته بیمارم، از کار خانه دایم بیزارم، مادرم گوید کلانک شدی در کار خانه چقانک شدی. بحر من نامی عزیزی تاجیکستان بس بود، دیدنی زیبایی های این گلستان بس بود، دامنی خاکش بود دامانی پاکی مادرم، زندگی در دامنی این مادری جان بس بود، تاجیکستانم سراسر آشیانی کوهسار، زندگی در آشیانی کوهسارم بس بود. دادرکم امین جان شعر گوید از دل و جان، شیرین سخن دادرم دائما از در برم، دادرم فوتبال باز است دائم در دو و تاز است، جوره هایش هر سحر گرفته او را در بر بازی میکنند. داوران آزمون شعر و غزل و حکایه و رباعیات های اشتراکیان را خوب از نظر گذرانیده با آنها سوال های گوناگون پیشنهاد میکنند. شعرها برای کودکان، برای بچه‌ها، اینو از شعرهای دیگه چه فرق داره؟ شعرهای بچگانه بسیار آسان، روان و فهما هستند. رباعی نوشته ایم؟ یک دیگه؟ یک دیگه؟ زندگی مثل همین آب روان میگذرد، از سر ما و تو پیر و جوان میگذرد، روز در از سر ما و تو پیر و جوان میگذرد، روز در پیرهن شام سفیدی دارد، ماه تا خیمه خود جلوه کنان میگذرد. من میگم که با یک دیگر من به درگاه خدا دست دعا برداشتم، در ضمیر قلب خود مهر و محبت کاشتم، تا نباشد مادرم یک لحظه از نزدم جدا، با او بودن را همیشه از خداوند خواستم. موفقیت شما. پیشون نفسان نفس کدامه. امروزی از داوطلبان نومیناسیای ایجاد نظم و نثر خیلی زیادند و اکثریت آنها را خوانندگان مکتب‌ها تشکیل می‌دهند. آن را پیشکش گردانم. ای سروری ما همیشه خندان باشی، بر گردون ما چو ماه تابان باشی، بر هر یکی ما تو مشفقی مثل پدر، بر ما تو کشاده‌ای دری علم و هنر، از مکتب هشتی ونج بالا به شما، گویم که باشدت نگهبان خدا، گلناره ونونی بسد مهر و وفا، گوید که شوی عزیزی درگاه خدا. یک شعر خونی. معلم، آن روز که 6 ساله و نادان بودیم، غافل ز کتاب و همدبستان بودیم، استاد به ما آدمیت را آموخت، ورنه همه بر حیات سرسان بودیم، خوشبخت جوانی بر کمالیم امروز، ارزنده نامه کمالیم امروز، رحمت به همه معلم و استادان، شایسته خدمت دیاریم امروز. زمان ایجادیات خودت کدام شعر برایت پسند است؟ ونج آغوش تو چون سروی روان باشد مرا، سایه هر نخل تو چون ارغوان باشد مرا، جای دارد در دلت بوی خوش و صوت هزار، سنگزاران چون ملک اردوان باشد مرا.
ای نسیم بلبلان یارم کجاست. хотиррасон мешавем ки довталабон аз ноҳияҳои ванҷу дарвоз ва ишкошиму рӯшон дар номинатсияи эҷоди назму наср баромад карданд. бе ту гармам нест, гармоям куҷост. дар чаман ҳар ки бидидам ҷуз ба ту, ёраб он чашми чаманзорам куҷост. ин туи ори бар рӯям хандаро, он ки овард хандаро сӯям куҷост. якдам омад ба чашмам боз дар хоб дидамат, бас биё дар хоби ман охир заволаш дар куҷост. ин ғазал аз баҳри туст эй дилбарам, рӯз афзун шуд лек ёрам дар куҷост. ҳамаги ду ҳикояи хурд нависигаст. ту нависӣ дар хӯросон подшоҳе буд нуқта, номаш Яман бисёр саховатманд ва зудбовар буд. ҳамин ҷумлаҳо бисёр хатоиҳои вай доранд, имлоиам доранд, баъд тарзи нигоришу ҳамин чизо бештар диққати. баъд ҳикояҳое мисол дар мавзӯи ҳамин рӯза бештар навис. чизое ки худат мебинӣ ё чизое ки шунидаӣ ё дар намун деҳатон рӯй додааст, агар ҳамин хеле ҳикояҳое нависӣ барои ту осонтар аст. қимати ҳар фард дар илму фан аст, бар тани соҳибдилон чун ҷавшан аст. дарки имрӯзу хушу фардои нек, донишомӯзӣ забонро равшан аст. бо фуруғи субҳи доноии мо, шӯларезу нурполо меҳан аст. пешво дорему сулҳу дӯстӣ, чашми таърихро ҳавоӣ дидан аст. ман шеърҳои ватандӯстона ба номинатсия ҷавобгӯ ҳастанд навиштаам. парчамат бодо парафшон, тоҷикистони азиз. бахти мо гардида рахшон, тоҷикистони азиз. мекунам шукрона аз ободию осудагӣ, меҳани ман шуд гулистон, тоҷикистони азиз. сарбаландӣ дар ҷаҳон бо тоҷу тахти безавол, мардумонат сайр доранд рӯзу шабҳо бемалол. сулҳу меҳнат ҷӯш дорад дар дили халқи азиз, зиндагӣ пеш меравад бо меҳнати поку ҳалол. ҳар ҷо ки равам дилам ба сӯи ватан аст. беҳтар зи ҳама доману кӯи ватан аст. ҷорӣ шавадо бар сари ман оби зулол. гарчанде доварон сахтгир бошанд ҳам, вале ба иштирокчиён маслиҳатҳои хуб медиҳанд. дӯст ба пулу моли худ ноз макун, ҳар ҷо биравӣ арбада оғоз макун. ин моли ҷаҳон ба кас намонад боқӣ, бо сарвату худ чу боз парвоз макун. ҳамин арбада чи аст ҳамин калима? арбада яъне ғалғула. ташаккур, майлаш. хуб. каму бешани назмам аст ва онро алоҳида. ҷамол Назармамадова донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ мебошад ва мехоҳад табиб шавад, вале новобаста ба касби интихоб намудааш шеъру ғазал ва ҳикояҳои гуногун менависад. алмос асту ақли он хирад. ин ҳикоя сарчавии вай яъне ки падар, модар ва оилаи онҳо мебошад, ки падар дар ин оила яъне хеле бофаҳм, босавод буд ва соҳиби яъне ки шоир буд, китоб менависонд. ва вақте ки яъне ки падар мехост ба ҳамун се фарзандаш яъне писар бо номи Аҳлиддин, Зиёвуддин ва Зайниддин дошт, ки мехост тамоми илмҳои замони худро ба онҳо омӯзонад. ва яъне ки барои санҷиши писаронаш ба онҳо шарте мегузорад,
ки ман яне ки дар ҳамин ҷо алмосе пинҳон кардам, то яне ки алмосро ёфтан дар тамоми умр ва тамоми зиндагӣ он яне ки алмос ба шумо мерасад. Ва касе ки ба саволе ба онҳо медиҳад ки дар он савол чунин муаммо буд. Дар савол яне ки муаммо нависонда буд ки фарзандон ҳайрон монданд ки ин чӣ муаммо аст ва коғазро ба дасти фарзандон доданд. Ва падар гуфт, яъне агар касе ба ин ҷавоб дар тӯли 3 рӯз яъне ки ба ин савол ҷавоб ёбад, вай метавонад яъне ки он алмосро пайдо намояд. ин буд рӯзномаи осмони ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки тариқи телевизиони Баҳористон пешкаши шумо гардонидем. خب کفایه